Lijep pozdrav gledateljima YouTube kanala Živa istina, mjesto Vražići. U posjeti sam jednom frizeru, muškom frizeru u Vražićima, koji, eto, onako, na neki način je zanimljiv iz više razloga. Dugogodišnji frizer, dobar frizer, posjećen i jedini je u Vražićima. A ono što je interesantno za njega jeste to da je u vrijeme pandemije odlazio na kućnu adresu i pružao ljudima usluge. Sada ćemo sa njim da obavimo jedan kratki razgovor. Ja se nadam zaista da će imati nekoga već na stolici za šišanje ili brijanje. Dobar dan. Dobar dan. Ima bujruma? Ima bujrum. Poštovanje. Kako ste? Obojica onako. Ja sam Nedžad, YouTube kanal Živa istina. Svratio sam malo do Vražića da predstavim jedinog frizera u Vražićima, dugogodišnjeg frizera koji, eto, na neki određeni način izlazi ljudima više u susret nego što zarađuje. Tako se barem priča, a sad da li je to tako ili ne, saznaćemo uskoro, nadam se. Za vrijeme pandemije radnja nije radila, ali ti si išao kućne posjete, jel' tako? Da, ja sam išao sa kućne posjete koji me zvao ovako stariji, bolesni i ovako koji je bio za šišanje. Išao sam, izlazio u susret ljudima i tako. Zaštitim se mimo one, znaš kako je sve išlo, mjere, maske i to. Frizer iz Vražića, Sege, Kadrija Kjevrić. A ko je gospodin? Bahrija Muminović. Bahrija Muminović, dobro. Sege, poznatiji kao Sege, jel' tako? Sege frizer. Koliko se već baviš ovim poslom? 20. godina je tu, kako radim ovdje. Nastala 27. aprila. Na istom mjestu? Na istom mjestu. Kakvi su utisci ostali za sve ovo vrijeme rada tog 20-godišnjeg? Bilo je svega i svačega, pretpostavljam? Pa bilo je svega i svačega, bilo je lijepih trenutaka, bilo je finih ljudi, dosta ih sad nema, otišli su, preselili. Preselili u svakom smislu, Ja, neki vani, neki su otišli na Hiret i tako, ali bilo je jako dobri ljudi. Većinom su bili svi ljudi fini, dobri, korektni i tako. Evo da pitam, odakle poziv berberina, brice, frizera, kako god? Pa imao sam želju za tim i od malih nogu. Da? Da sam to, ostvarila mi se želja. Ljudi dolaze svakodnevno kod tebe ovdje, bez razlike na uzrast, godine. Različite vjere i religije. Komšije naše sve to su. Tu nema razlike nikakve među mušterijama, svi su isti, svi su jednaki, tako da. Je li bilo neki posebni zahtjev kad su frizure u pitanju? Da li kod stariji, da li kod mlađe raje? Uvijek ima neko nešto traži novo, neko hoće standard, neko hoće neke nove frizure i tako. Jel postoji neka anegdota ovako koja ti je ostala upečatljiva, urezana, nešto neobično, da se desilo neka posebna željica? Željica posebna? Da. Tvog ovdje, nekog koji tražuje nešto da mu se uradi s kosom i tako dalje. Bilo je toga, ali to je bilo malo podavno. Jedne dvije mušterije sam rođak jedan i još jedan prijatelj njegov, pa neke linije, on je po cijeloj glavi, pa ja sam to ostavio dugo vremena, ali odradio sam i dobro. Uglavnom zadovoljni si izašli. Ljudi su prezadovoljni, i dan danas spominjam. I dan danas spominjam. Dobro. A gospodin Bahrija, kako ste vi, gospodine Bahrija? Pa prema godinama. Prema godinama, koliko imate godina? 82. 82. Mašala. 39. godište. Aha, da mi recite, imate unučadi? Imam i praunučad i unučad, ima sve. Čime ste se bavili, Bahrija, u životu? Evo, dok Sege vas brije da malo popričam, ako nije problem. Keramičar. Keramičar. 40 godina radio keramiku. 40 godina? 40 godina. Od 65. godine keramičar bio sve do penzije. Gdje ste sve radili?
u čitavoj bivšoj Jugoslaviji, u Sarajevu, Koletu, firmi, u Tuzli, svud živo, čitava Jugoslavija. Kako je bilo raditi sve to vrijeme kao keramičar? Dok je bila Jugoslavija, bilo je super. Plate dobre, dobar dogovor, pošto Jugoslavije nestane, ne valja ništa. Kako mislite ne valja ništa, Bahrija? Ne valja ništa, prijemuši, privatnici, lopovi, nema radnog staža, nema ništa. Tako da imam penziju minimalnu za 40 godina radnog staža. A ima ljudi koji ima 15 godina radnog staža, ima penziju koju ja. I zar je to država? Država je lijepa, ali ne valja uređenje. Pa ne valja uređenje, nešto ne valja država i ne zavaljamo mi. Kao ljudi. Sege, evo, ovakvih i sličnih priča sigurno ima dok se brije, šiša, evo tako? Gdje se, kako se? Da. Evo, dobri, kako ste? Pa ima u vašem rejonu. Evo, mušterije, pristižu. Poštovanje, djede, kako ste? Dobro, kako si? Vama ne smeta, ja malo sa Segetom i Bahrijom. Ja sam isto unišao, mene ne smeta niko. Pa ne, mislio sam možda vam smeta snimanje kamera, možda i vi želite nešto kazati vezano za Bricu Segeta, jeste zadovoljni sa njegovim uslugama? Ma kako da nijesam bolan, zadovoljan sam do neba, nema šta to i sve. Nema ovako u Brice u daleko, ko što je kod nas. Da, on je jako dobar, na vrijeme dolazi, radi svoj posao kako treba i nema šta. Malo prije mi je rekao da ovaj posao radi 20 godina. Pa radi on poslu, ja ne znam koliko godina, ali uglavnom radi, čitavo vrijeme radi, dobro radi kako... Koliko god da radi, vi ste zadovoljni. Jako je dobar, zadovoljni smo svi. Nije samo ja, nego čitav ovaj reon ovdje. Hoćete se predstaviti, ako nije problem? Ja sam Safer Sarajlić. Sarajlić? Ja. Koliko imate godina? Rođen sam 1936. 15.9. Imam 85. godinu. 85. godinu? Ja. Pa za svoje godine dobro izgledate? Ma nema, ja dobro izgledam, samo mi noge nijesu kako treba, noge jedino, a što se tiče ovako dobre. Aha, znači i noge, da su u redu, moglo bi se i potrčati? Da su noge, mogu ga i oženiti. I oženiti? I oženiti. A i to? Aha. Zanimljivo. Pa hoćete li malo nam to na tu temu, ženitba? Pa ženio sam se i puno put prije, dok sam bio mlad, razumijem. Koliko puta? Sad, ne mogu ga rijeti jednu oči 2 puta. Nego? 2 put. 2 put? 2 put što se tiče, ja. Aha. Ja. I tako je to bilo. Dok se je mladu, sve se treba da provodi kako treba i u redu sve. A recite mi, imate li djece iz tih brakova? Pa imam. I iz prošlog braka i iz ovog braka i tako. Ukupno? Pa dobro, ukupno 3. Ukupno 3. Unučad? Unučad imam 3 isto. Maša. Ja. Supruga živa? Živa je ova supruga što živi sa mnom, a ona nije najprije umrla. Prva? Ja, prva. A čime ste se bavili u životu? Radio sam 35 godina i 1 mjesec u Solani, fabrici soli u Tuzli. A ostalo 5 godina i više možda radio svugdje po čitavoj bivšoj Jugoslaviji. Ja. Svašta? Svašta radio. Što god se ponudilo, samo da je pošteno? Jes, pošteno. Zaradio sam penziju, sad živim u Tuzla, dođem povremeno ovdje, razumijem? Da? Dođem malo ovdje, a živim u Tuzla. Ja. I direkt kod Segeta na šišanje? Direkt, zato kad dođem malo ovdje, došao koji dan, došao kod njega, ošišam se, kad god dođem ovdje, budem kod njega. Gdje ste rođeni? Rođen ovdje u Vražićima. U Vražićima? Ja, u Vražićima, ja. Imao sam 5 sestara i 1 brata, a sad imam još 2 sestre i ja, 3 nas. Vas 3? Bilo nas 7, ja, tako je. Život buran, zanimljiv? Ma ja što je, da ti kažem, pravo nema kako, život je takav bio kakav jeste i tako, to je. Ne treba biti zadovoljno, bez obzira, živjelo se i teže i lakše i sve, ali treba biti čovjek da bude zadovoljan na sve. A i prilagodi se
onom sistemu koji dolazi kad povremeno i tako to sve. Sage, evo ne mogu, a da se zaobiđe ovako nešto kod tebe. Znači, kogod dođe ovdje na šišanje, brijanje ima neku svoju priču. Sigurno. Uvijek ima neka priča, doživljaj, životna priča i tako. Ja vjerujem da si kojim slučajem bilježio, pisao to, da bi to bio roman za jedan dobar film da se snimi. Sigurno. Šteta što to nije tako se radilo. Nije se razmišljalo, vjerovatno, na onako bitno da se radi, pa sad... Bitan je posao, a ovo usputanje. Uvijek se popriča nešto i tako. Bahrija, šta ćemo reći još za ovog našeg Bricu? A za Bricu? Bricu ne valja, mi se svađamo svaki dan. Svađate se? Kako, u kom smislu se svađate? Hoće ja njega malo da izazovem. Ti si čovjek profesionalac, to tebi ne smeta, saslušaš svakoga. A sam dođe kod mene, obrije se, popričamo, malo se izjadi, malo se nekad pošali. I ne samo on, većina njih. Većina. Tako da bude, eto, što kažu, raznih tema, raznih priča. Dobro, evo da vas više ne zadržavam, jedna lijepa priča iz Segetove radnje u Vražićima. Hvala lijepa za razgovor i oprostite ako sam omeo u čemu. Hvala vama što ste došli i što ste nas eto. Gospodi također, hvala lijepa za razgovor, što ste pristali da razgovarate za YouTube kanal Živa istina. Hvala vam. Kažem, hvala vam što ste pristali da pričate za YouTube kanal Živa istina. Hvala vam puno i drago mi je što sam vas susreo i da popričam sa vama i na vašoj toj... Evo, ako imate za sami kraj nekoga pozdraviti, prijatelje, poznanike, djecu, rođake, po bijelom svijetu i tako dalje, gledat će sigurno. Nemam ja što se tiče u svijetu daleko, na primjer, nikoga ovdje, ali šta ću, tu su, viđamo se, da im pozdravljam, da li to oni gledaju, da li ne gledaju, to opet ne znam i tako. Nema veze, eto, pozdrav ide za njih kako god. Ajde da su zdravi i živi, bilo ko, ne samo rođaci, nego i prijatelji, ovi svi, jer nemam nikakve zamjerke, želio bi ipak da čuju da smo mi živi u Vražićima, da dođem i ja i, na primjer, koji dođem iz Tuzle ovdje povremeno, a i oni tam da su u svijetu zdravi i živi, svi oni koji su tam, koji žive i rade u bilo kojoj zemlji, ako to se ode na taj. Da, naravno, svakako. Evo, Bahrija, iskoristite vi priliku, pozdravite koga želite. Prvo bi pozdravio moju lijepi komšiluk koji me pazi u ovim godinama. A onda bi pozdravio moju djecu, moju unučad, moju kćer i zeta u Italiji. A drugo, mojeg jedinog sina u Sloveniji i njegovu obitelj, svu djecu i snahu. Eto, to bi bilo to. Hvala još jednom. Hvala.